rano dok im idem vodu prvo njima davat, rekao dobro jutro curice moje, dobro jutro, ajde lijepo rečite i vi, jutro, ona je tak popevao kad je to divota slušati. Čudo. A vidite, Da. to je u redu. Kako vam je ime? Čoklo? Ano. Ana Čoklo. Eto, ovakav pondelek, budete prvi put u Novinaj, a bomo kroz 2-3 tjedna došli, onda dekle bodo još jedan put u Novinaj. Imam ja unuka to nogometaša, godinam Hrvoje. No. Ali ja imam unuku Čoklu Valentinu, Valentinu, sestra njegova, koja je golmanica. No. Iz Virovitice je dobila zlatnu golmanicu, ono tako veliku, No, statur, znam, kad je bila najbolja golmanka. I onda sam ja išla tu te sletenice. Dok je tu nogomet, ja idem gledat. Navijačica, to je... I onda ovaj Agića koja je snimali, onda su me nekam bili na taj... Na internet, no. Pa kak ne bi ja za svoju Tinu navijala i za sve. Tak i treba. Ja sam navijala i za dok su Zagrebom igrali, tek pobjede koji su bolji. No, to je u redu. To su sve naše grane. Ja nego na mladima sve to staje, ali tak dekle. No, nekda gubi, nekda pobedi i život je tako, ali nekakav život. Ja nego, čudo. Idemo. Velim, ajde dekle, budem ja vas nazval dok bomo došli kad napravimo još jednu reportažu. Idemo si kupiti mlijeka, ali mi smo stariši malo kak djeca volimo Pazite mlijeko. auto. No, čudo. Ludilo. Ako je zdraviše piti sa mlijeko nego pića. Pozdrav, Bog. Ajde Bog i sve. Puno vam hvala.